Ndabahaye mwaramutse nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi ku igenekerezo rya 17 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu yo muri kano gatondo. Muri aya makuru yacu ndababwira ko abasirikare b'u Burundi ndetse n'abasirikare ba FARDC batangiye guhunga bava mu mujyi wa Uvira. Abasirikare benshi ba Kongo ndetse n'abarundi barimo kugaragara barimo kuva muri uyu mujyi wa Uvira. Ni nyuma yaho abasirikare ba MONUSCO batangaje ko bagiye gucungera umutekano w'abasivile muri uriya mujyi wa Uvira. Abarundi benshi ndetse n'abasirikare ba Kongo barimo kugaragara barimo gusohoka muri uyu mujyi. Abazarendo bo barimo kwigaragambya mu buryo bukomeye. Abazarendo baravuga yuko batazava muri uyu mujyi, bakavuga yuko ari ubugambanyi bukomeye cyane burimo gukorwa n'amakungu kugira ngo umujyi wa Uvira uzongere gufatwa n'abarwanyi ba M23. Muri aya makuru yacu turaza kugaruka kuri bano barundi abazarendo ndetse na FARDC barimo kuva muri uyu mujyi. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko imirwano ikomeye cyane irimo kubera mu Minembwe, irimo guhitana abasirikare benshi cyane b'u Burundi. Amakuru yizewe arimo kongeraho aremeza ko abasirikare b'u Burundi barenga 180 baraye basize ubuzima bwabo mu mirwano ikomeye cyane irimo kubera mu Minembwe. Ni muri Kivu y'Epfo muri teritwari ya Fizi. Indege z'igisirikare cya Kongo zararashwe. Amakuru yizewe aremeza ko twirwanego ndetse n'abarwanyi ba M23 barashe drone 3 z'igisirikare cya Kongo. Ndasubiramwo, abarwanyi ba M23 barimo kwigamba ko barashe drone 3 z'igisirikare cya Kongo. Ni mu mirwano ikomeye cyane irimo kubera mu Minembwe muri Kivu y'Epfo. Ibi nabyo turabigaruka ko idonido muri aya makuru. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko abasirikare ba Kongo barimo kurwanira mu misozi miremire yo muri teritwari ya Fizi. Urugamba rwatangiye kubananira. Bamwe barimo kwirukanka kibuno mpamaguru. Hari abagaragaye barimo kugendera kuri za moto nk'uko murimo kubyibonera kuri aya masanamu. Bano n'abasirikare ba Kongo ndetse n'abarundi barimo kwirukanka kibuno mpamaguru ndetse n'inkoho zabo za Kalachnikov. Barimo kwirukanka, barimo guhungira mu mujyi wa Baraka. Barimo kuva mu misozi miremire ya teritwari ya Fizi. Ese ni iki kirimo gutuma abarundi na FARDC barimo kurwanira mu misozi miremire barimo gukizwa n'amaguru bakaba barimo guhungira mu gace ka Baraka? Ibya bano basirikare ba Kongo ndetse n'abarundi barimo guhunga urugamba nabyo turabigaruka ko idonido muri aya makuru. Hari n'ayandi makuru menshi cyane mbafitiye. Niba utarakanda kuri subscribe ndagusabye ngo ubikore rwose. Kanda kuri like ndetse usangiza abandi aya makuru yacu. Sangwa kaze muri aya makuru yacu idonido. Nshuti banywanyi bacu, ni munyemerere aya makuru yacu tuyahere ku mirwano ikomeye cyane irimo kubera mu Minembwe. Ni muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Epfo. Amabombe menshi cyane arimo kumvikana. Igisirikare cya Kongo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi barimo kugaba ibitero bikomeye cyane mu Minembwe. Hashize iminsi igisirikare cya Kongo kirimo kurwana mu buryo bukomeye cyane.
igisirikare cya Kongo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi batangije ibitero bikomeye cyane. Byari ibitero bigamije kwisubiza agace ka Minembwe Centre ndetse no gucakira agace ka Puwezero, ariko kugeza n'ubu ngubu ntabwo FARDC n'Abarundi bigeze babigeraho. Byarabataye kuw'amazi. Amakuru yizewe aremeza ko muri iyi mirwano ikomeye cyane irimo kubera mu Minembwe, abasirikare ba Kongo ndetse n'Abarundi barimo kubona yimbwa yaboneye ku mugezi. Hari ibiziga byinshi by'abasirikare ba Kongo n'Abarundi byandagaye irya nino ku misozi. Intare za Sarambwe ndetse n'abarwanyi batwirwaneho babashahuyemo benshi. Dore nk'ubu ngubu amakuru yizewe yamaze kungeraho aremeza ko abasirikare 180 b'u Burundi baguye ku rubuga rw'intambara muri iyi minsi 3 ishize. Ndasubiramwo, abasirikare b'u Burundi barenga 180 baguye ku rubuga rw'intambara muri Minembwe. Ni mu mirwano yabaye muri iyi minsi 3 ishize. Amasoko yanjye yizewe mu gisirikare cy'u Burundi aravuga yuko abana b'u Burundi bakomeje kwita kuri songoye muri Kongo. Ni nako kandi birimo kugenda ku basirikare ba FARDC. Intare za Sarambwe ndetse n'abarwanyi batwirwaneho barimo kubashahuramo benshi. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 16, amakuru yamenyekanye yemeza yuko abasirikare benshi ba Kongo ndetse n'abasirikare b'u Burundi bitaye kuri songoye mu mirwano ikomeye cyane yabereye mu micungararo ya Minembwe Centre. Mu gatondo k'uyu munsi ku igenekerezo rya 17 ndetse no ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 16, igisirikare cya Kongo cyasohoye amashusho kivuga yuko M23 na twirwaneho barimo gutwika imirara y'abanyagihugu. Ni amashusho yasohowe n'igisirikare cya Kongo bavuga yuko twirwaneho na M23 barimo gutwika inzu z'abanyamurenge, ngo bakaba barimo kubikora kugira ngo babishinje FARDC n'Abarundi. Nyamara amakuru yizewe twaronse, amakuru yavuye ku rubuga rw'intambara aremeza neza ko abamayimayi FARDC ndetse n'Abarundi barimo gutwika imihana y'abanyagihugu. Inzu z'abanyamurenge zirimo gutwikwa. Ibikorwa byinshi cyane by'abanyamurenge birimo kwangizwa kandi birimo gukorwa na FARDC n'Abarundi. Ariko igisirikare cya Kongo mu rwego rwo kuyobya uburari cyasohoye amatangazo kivuga yuko M23 na twirwaneho aribo barimo gutwika inzu z'abanyamurenge. Birimo kubera mu Minembwe n'akamaramaza. Mu gihe rero tukirimo kuvuga kuri iyi mirwano irimo kubera mu Minembwe, ndabamenyesha ko ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 16, abarwanyi batwirwaneho ndetse na M23 batangaje ko barashe drone 3 za FARDC. Drone 3 z'igisirikare cya Kongo zararashwe. Hari za video zerekana ibisigazwa bya drone. Intare za Sarambwe zivuga yuko zahanuye zino drone zari ziri mu Minembwe zirimo kugaba ibitero ku basivile. Ku munsi w'ejo igisirikare cya Kongo cyakoresheje indege z'intambara ndetse na za drone kamikaze, za drone z'ubwiyahuzi. Ibi byose byabereye mu Minembwe. Abarwanyi batwirwaneho ndetse na M23 bakavuga yuko barashe drone 3 ndetse ibisigazwa byazo bikaba byerekanywe muri Minembwe. Kugeza ubu turiko turavugana muri kano gatondo, ndabamenyesha ko imirwano irimo kubica bigacika. Intambara irakomeye cyane muri Kivu y'Epfo. Harimo kubera imirwano ikomeye cyane. Amakuru yizewe aremeza yuko FARDC n'Abarundi biyemeje kurwana kugeza ubwo bazacakira agace ka Puwezero ndetse ngo bagafata na Minembwe Centre.
Iyi mirwano irimo kuba mu gihe hasigaye umunsi umwe wonyine ngo agahenge kemeranijweho gatangire gushyirwa mu bikorwa. Hari agahenge kagomba gutangira ku igenekerezo rya 18. Kano gahenge ni agahenge kagomba guhagarika imirwano muri Kongo. Igisirikare cya Kongo n'ubutegetsi bwa Tshisekedi bavuze ko biteguye kubahiriza agahenge. Abarwanyi ba M23 nabo bavuze yuko bazubahiriza agahenge nubwo ngo batigeze bitabira izi nama zafashe imyanzuro y'agahenge k'imirwano. Mu gihe rero ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 18 ari umunsi wo gutangira kubahiriza agahenge k'imirwano, biribonekeza ko rwose imirwano yo irimo kubica bigacika. Abibwira ko muri Kongo agahenge kazagerwaho rwose ndabakurira inzira ku murima. Impande zombi ziryamiye amajanja kandi biribonekeza ko imirwano ya nyayo aribwo irimo gukomera. Intambara nibwo igiye gutangira mu burasirazuba bwa Kongo. Ibyo mwabonye ni imirabyo, inkuba nibwo zigiye gukubita. Intambara ya nyayo nibwo igiye gutangira mu burasirazuba bwa Kongo. Abibwira ko agahenge kazagerwaho rwose ndabakurira inzira ku murima. Amakuru mfite, amakuru natohoje kandi mvana mu gisirikare aremeza neza ko intambara karundura aribwo igiye kubica bigacika mu burasirazuba bwa Kongo. Muri kano kanya rero munyemerere twerekeze mu mujyi wa Uvira. Abasirikare ba Kongo ndetse n'abarundi barimo kuva muri uyu mujyi. Bano basirikare ba Kongo ndetse n'abarundi barimo kwerekeza muri Baraka. Ni nyuma y'aho abasirikare ba MONUSCO bagomba kwerekeza muri uyu mujyi wa Uvira maze bagacungera umutekano w'abasivile. Ubwo M23 yavaga muri Uvira yari yasabye yuko ingabo zidafite uruhande zibogamiyeho arizo zijya gucungera umutekano w'abasivile muri Uvira. Biravugwa rero ko abasirikare ba Kongo n'abarundi batangiye kuva muri uyu mujyi kubera igitutu cy'Abanyamerika. Amerika yategetse ko FARDC n'abarundi bagomba kuva muri uyu mujyi wa Uvira vuba na bwangu. Amakuru yizewe aremeza ko abarundi na FARDC batangiye kuva muri uyu mujyi barimo kwerekeza muri Baraka. Amakuru yizewe akemeza yuko ibice byose byagenzurwaga na M23 nta musirikare wa Kongo cyangwa umurundi ugomba kubigenzura. Ni ibice bigomba kugenzurwa n'abasirikare ba MONUSCO. FARDC izajya kure y'agace ka Makobora aho M23 yari irimo kugenzura. Makobora nayo izagenzurwa na MONUSCO. Ndetse birigaragaza yuko ibyo M23 yasabaga byaba bigiye gukorwa rwose. Kuva ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 16 amakamyo yagaragaye arimo gutwara FARDC n'abarundi bagaragaye barimo kuva muri Uvira. Abapolisi nibo bonyine barimo kugaragara muri uyu mujyi. Amakuru yizewe aremeza yuko Abanyamerika basabye ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'Uburundi kuvana abasirikare babo muri Uvira vuba na bwangu. Amakuru yizewe kandi akemeza yuko abasirikare ba MONUSCO barimo kwitegura kwinjira muri uyu mujyi. Mu gihe rero MONUSCO irimo kwitegura kujya muri Uvira, abazarendo bo bakamejeje. Abazarendo barimo gukora imyigaragambyo ikomeye cyane muri Uvira. Abazarendo baravuga yuko batazava muri uyu mujyi. Abazarendo baravuga yuko batagomba kuva ku butaka bwa Kongo. Ngo ntabwo byumvikana ingene Abanyamerika barimo gutegeka ko abazarendo FARDC n'abarundi bagomba kuva ku butaka bwa Kongo mu mujyi wabo wa Uvira. Ibingibi ngo ni ubugambanyi. Abazarendo baravuga yuko MONUSCO ngo yamaze kugambana na M23 ndetse abazarendo bo bakavuga yuko ari uburyo bwo gufasha M23 kugira ngo izongere yigarurire uyu mujyi.
Ibingibi rero birimo guteza ibyago bikomeye mu mujyi wa Uvira. Abazalendo barimo kurasa mu kirere. Abazalendo kandi barimo gukora ubwicanyi burimo kwibasira abantu bo mu bwoko bw'abatutsi. Abanyamurenge bari muri Uvira barimo kwicwa. Abazalendo baravuga yuko abanyamurenge ari abagambanyi, ndetse bano bazalendo baravuga yuko batazava muri Uvira uko byagenda kose, ngo ntabwo bakwemera ko MONUSCO ari yigenzura uyu mujyi. Bakavuga ko MONUSCO ari abagambanyi bakorana na M23. Mu gihe rero abasirikare ba Kongo n'abarundi barimo kuva muri Uvira, abandi basirikare ba Kongo bari barimo kurwanira mu misozi miremire ya Fizi, nabo barimo guhunga kibuno mpamaguru berekeza muri Baraka. Iyi ngiyi ni video yerekana abasirikare ba Kongo n'abarundi barimo guhunga berekeza muri Baraka. Ni nyuma y'aho intare za Sarambwe zibacanyeho umuriro. Abasirikare benshi ba Kongo bagaragaye barimo kwirukanka, barimo guhungira mu mujyi wa Baraka. Imirwano ikomeye cyane mu misozi miremire ya Minembwe ndetse no mu misozi ikikije kariya gace irimo gutuma abasirikare ba Kongo n'abarundi babona yuko badashobora kurusyaho. Benshi barimo guhunga berekeza mu mujyi wa Baraka. Umumenyesha makuru wacu Dani Faruku uri muri Kivu y'Epfo aravuga yuko ibihumbi n'ibihumbi by'abasirikare ba Kongo n'abarundi bamaze kugera mu mujyi wa Baraka. Izi video zirerekana abasirikare ba Kongo barimo kwirukanka n'amaguru, abandi barimo guhungira kuri za moto bafashe inkogo zabo mu ntoki zabo. Ibingibi rero birerekana yuko FARDC n'abarundi bamerewe nabi cyane mu misozi ya teritwari ya Fizi. Karibu karibu. Karibu karibu. Karibu karibu. Karibu. Karibu karibu karibu. Karibu. Karibu generale, bwana Ngwefe huyu, karibu sana generale, karibu. Karibu generale, karibu. Karibu generale. Karibu sana. Hii ni kawaida. Mbeka Lupala. Leta mapapa, fungula mwingine. Unapea huko ndio vumbe. Na watu iko vumbe la. Nikuja mapapa mkubwa wewe. Dede shambre kwa. Bora. Baba mkuu aliingia ndani au hayo hivi. Nyembe. Nyembe. Jembe. Pole sana. Mpaka unataka simu ya. Fungula mizigo.
Mie huyu